turabasuhuje mwebwe mukomeje kutwereka ko mukomeje kudukurikirana ku murongo wacu wa YouTube. Uyu munsi twabateguriye kandi tugiye kubagezaho urutonde rw'amazu meza aherereye mu mujyi wa Dubai. Wowe wumva Dubai abantu ngo basohokeyeyo bagiye kuruhukirayo, ushobora kuba wibaza uti ese Dubai ni ubuhe bwiza buhari butari ahandi? Ibyo nibyo naguteguriye kandi nkaba ngiye kubikugezaho. Ibyo ugiye kubikugezaho nyita gatuza kamenoshyo cyuma cyasagutse ku ndege. Wowe ubonye iyi channel yacu bwa mbere, ihutire gukanda subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana ibiganiro byacu tukugezaho bya buri munsi. Dubai ni umwe mu mijyi ikunzwe n'abakora ubukerarugendo cyane cyane muri iki gihe. Byagera ku rubyiruko rwa Afurika ho bikaba ibindi bindi kubera uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu. Dubai si kure nk'uko wabitekerezaga, kuko ku muntu wateze indege ihagurutse i Kigali amasaha make aba ahashinze ibirenge. Dubai ni umujyi wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu uzwi nko kugira abawusura na ba mukerarugendo benshi kubera ubwiza buhari n'inyubako zihambaye zubakanye ubuhanga. Uyu mujyi wa Dubai washinzwe mu kinyejana cya 18 nk'agace gato k'uburobyi kari kazengurutswe n'ubutayu. Iterambere ryihuse rya Dubai ryabonetse mu kinyejana cya 21 ndetse warenze kuba umujyi usanzwe uba nka kapitale y'isi yose kubera ubwiza bwawo. Uyu munsi twabateguriye zimwe mu nyubako zo muri uyu mujyi zubatse mu buryo butangaje kandi zibereye ijisho. Kuzireba bikaba gahebuzo iyo uhageze ukazibonesha amaso ku maso. Imwe muri izo nyubako magingo aya niyo ndende cyane kuruta izindi zose ku isi. Iyi nyubako ya mbere ndende muri Dubai nta yindi ni iyitwa The Torch. Iyi nyubako izwi nka The Torch of Dubai, ifite uburebure bwa metero 352 n'amagorofa 86. Yaje kuba inyubako ya mbere ndende ku isi mu mwaka wa 2011. Iyi nyubako The Torch yari isimbuye inyubako yitwa 01 yo muri Autriche. Icyakora uyu mwanya The Torch ntiyawumazeho kabiri. The Torch yasimbuwe na hoteli yitwa Jevora Hotel. Ni hoteli ifite uburebure bwa metero 356. Iyi nyubako ibarwa nka hoteli ya mbere ndende ku isi, aho yafunguwe muri Gashyantare 2018 nyuma y'imyaka 12 yubakwa. Ifite ibyumba 528 mu magorofa 75 ifite, hamwe na za resitora na za pisine bihebuje. Ku mwanya wa gatatu turahasanga inyubako iteye ukwayo ihebuje. Iyo nayindi yitwa The Solar Innovation Center. Iki kigo gishinzwe guhanga udushya. Iki kigo giherereye muri Mohammed bin Rashid Park. Ni ihuriro ry'ikoranabuhanga rifite intego yo guteza imbere gahunda y'ingufu zirambye Dubai ndetse no hanze yayo. Iki kigo cyo guhanga udushya kigamije gushyigikira gahunda ya Dubai Clean Energy Strategy 2050 igamije kugira uwo mujyi icyitegererezo mu kubungabunga ibidukikije. Ku mwanya wa kane turahasanga inyubako. Ni inyubako yitwa 014 Building. 014 ni inyubako ndende cyane iherereye muri business ya Dubai. Iyi nyubako building ifite uburebure bwa metero 102 ikagira amagorofa 23. Iyi nzu y'ubucuruzi y'amagorofa 23, iyi nyubako izwi ku izina rya Chance Swiss bitewe nuko yubatse mu ishusho ya fromage. Ku mwanya wa gatanu turahasanga inzu yitwa
Zimwe Beach Hotel. Iyi hoteli yubatse ku mazi, irazwi cyane mu mujyi wa Dubai. Iyi nzu dore ko yubatswe mu mwaka w'1997, mu mwaka wa 2018 yafunzwe amezi 5 kugira ngo ivugururwe. Ni hoteli y'inyenyeri 5 yubatswe na sosiyete ikomeye mu bwubatsi ku isi. Iyi Zimwe Beach Hotel yakiriye abanyacyubahiro benshi mu myaka yatambutse, ikaba yifitemo utubari na resitora zirenga 10, pisine 5 n'ibindi bice nyaburanga binezeza abahasuye. Ku mwanya wa 6 turahasanga inzu yitwa The Opus by Omniate. Opus by Omniate ifite amagorofa 20, harimo ibiro na za resitora na hoteli ikunzwe cyane muri Dubai, izwi ku izina rya The Building That Never Sleep. Ugenekereje mu kinyarwanda bisobanura inyubako itagiruhuka. Ku mwanya wa 7 turahasanga inyubako yitwa Kandi Tower. Ni inyubako yitwa Kandi Tower, ifite uburebure bwa metero 360, yatashywe ku mugaragaro tariki 10 Kamena 2013. Yubatse mu buryo bumeze nk'igiti kizingazinze kijya hejuru, ifite uburebure bwa metero 360 n'amagorofa 75. Ku mwanya wa 8 turahasanga inyubako ndende yitwa Museum of the Future, bisobanura inzu ndangamurage y'ejo hazaza. Iyi nzu yubatse mu ishusho ry'ijisho. Intego y'iyi ngoro ndangamurage ni uguteza imbere iterambere ry'ikoranabuhanga no guhanga udushya, cyane cyane mu bijyanye n'amarobo ndetse no gukora ubwenge bw'ubukorano. Ku mwanya wa 9 turahasanga inzu yitwa Dubai Frame. Dubai Frame ni inyubako nyaburanga bitewe n'uko yubatse. Iyi nyubako yubatse mu ibara rya zahabu riyiranga uyirimo hejuru. Abashaka kubona ibice bibiri bya Dubai, ari byo Dubai nshya na Dubai ishaje. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma turahasanga inyubako yitwa Burj Khalifa. Biragoye gusura Dubai ngo uveyo utabonye iyi nyubako cyangwa se ngo utayibwiwe. Ifite uburebure bwa metero hafi 830, ikaba iya mbere ndende ku isi guhera mu mwaka w'ibihumbi 2009. Ngayo ngubwo ubwiza bwa Dubai. Ibyo nibyo twe twabateguriye kuri uyu munsi. Nge mwari muri kumwe, nyita Gatuza Kameninosho cyuma cyasagutse ku ndege. Wowe ubonye iyi channel ibuka gukanda subscribe, like and share kugira ngo ujye ubasha kudukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi.